Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Adventurous Hinyo Trap Off-Road Challengers kan penlong ya ka 4th edition jong ka 4x4 challenge haka hinyo wat pratarik ubanai risau arhajar arpuar. Habakran cikilat patai kubor ha Shillong Press Club haka khandri tarik unai luar arhajar arpuar u president jong ka AHOR u bak dimen umdor ulaya thu bayakani ka jingyo kop in penlong hak harsati pak kabadan Haribahoy district. Uba umdor ulaya thu baka bayrung kan long 100,000 sanspa tingkai ki kali ki bamdan kam banshna pen bha bat khatwei 1,000 tingkai ki kali bahap banshna pen bha. General Secretary jong ka AHOR ba Ferdinand Jarin ulaya thu ba kinu ki bajab ha kani gajing kop nya kali kin sa sha jiet panet shementa ha ka rainforest challenge kaban salong ha goa. Te regarding ka fund nakaliang ka jongi ho nila approach ya ka government ba ngin yo Indiat ka fund na ka tourism then ray ngimpat tip kat nungin yo tu ka proses kadang yat mentah ring ikirmen bangin sayo ka thong ka bangi kwa mai hum klop ka long ba ladang yo ban penmi ya ki competitors na ka state ka jongi khamtam pakin yakun ha ka RFC ka bala shatlong ha po goa man usnam ka RFC ka de ka international platform ya ka ba kasedang na po Malaysia haus nam khat khandai spa khandai kunyo ni aware lada pidon kinu kali 4x4 pila ban wan ban ya shimbenta hangni but ka ba kham kom san e ka ba ngi kum ka klop ni kwa ban pau ko long ba kham tam kum bang ye imenta mo kini ki youngsters jongi kinya kali ha ki surok ki siking kim maintain shu kata ka discipline mo kelong guru-guru berak-berak Tingin kuah ikut kita, mah ni kuah ban I message bagi di benong disiplin, habaki nyak kali kamtam haki surau ba ki highways. One haka competition jongi kinsah sengau kumno mah banyak haki tu kitrak ki bangi pen krek kumno kinsian. Ada bentang ibu arlak total, ya ki stok bat ka modified ibu total cash price arlak. Te ne kejing mut jengi kalau ladangi dang yo susu ki donation nani nang tai ngin penki kata ngin I ki special price tu. Wegi best driver, co-driver, tiba best ya ke truck. Dan nang idang yuk syuk Indonesian, ingin nang ingin ai ingin pas ki partisipansi. Dan yang kado bentahi ni lah mang arlak total. Ki bayrong ya ki ngidan ar kategori, ke stock kategori, bat ka modified. Dengan stock ngishim bayrong 2,000 sanspa, bat modified karwai 1,000 ke bayrong. Dengan aware ya baru kipat baru kila menon PK ngimshim bayrong. Ya baru kila bandung mana berkau bandung PK kila bandung. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC. By calling on 96877 96877.